Indie rock muzičar Jake Bugg nastupil kolo 22:30, a potim na binu višli členi grupi Years and Years, kotri so svojim energičnim nastupom opravdali epitet najznačnejší pop grupi nješkejšoho času. Na Dance Areni nastupil DJ Solomon s DJ Dixonom, a jeden zo najnaščivenčích večara bol Fusion Stage, kotri označila njezvičajna kombinacija zvukov trubačoh i elektronskih instrumentov Dejana Petrovića. Okrem promovovanja muziki, festival každý deň pošvecuje uvahu i društvenom aktivizmu насамперед з младих. Кожен рік ще намагаємо прийти і указати з младим, що ми робимо, і да їх поволаємо на нашу активності, на нашу проєкті, програмі. Зараз маємо у плану jednu omladinsku razmenu, odnosno čeranku, na koju povolanki otvoreni, takže evo povole mi teraz všetky na nam še javlja, na Balkan Ideja Novi Sad, to je naš logo. I da nam može se prijaviti i družiti s mladima iz Evropi. U festivalskej ulici aktivizma na 19:30 minuti bude tribina pod nazvu Čiji naš jazik. U muzičnej časti festivala Nješkaše najbarže očekuje nastup R&B senzaciji Jasona Derula, kotri bi mal počas na polnoci na hlavnej bini.